Imaynaya kuyamasi, uhkusi noqapaj ñawiri Diospaj qillqasqan qankunapaj sapadia. Apóstol Pedro predicarqa Diospaj evangeliuta Cornelioman. Cornelio karqa soldado, payman chikuq Diosninchejta, chayraygu pay creerqa paypi. Pero tukuy creyente kuna mana creyaterqankuchu imaynatachus kay soldado kutipusarqa Diosninchejman. Kay libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34 y 35 niwanchik. Pedro willayta qayarerqa, kunanqa ciertota yachani, may nacionmanta kaq runas kikillampuni Diospaj kasqanku. Diosta tukuy nacionkunamanta payta respetaspa allin ruway runakunata hap'enqa. Cornelio munasqa kuyamasi, mana creyarqachu Diosninchejpi, pay entregakorqa kawsayninta haywarqa Diosninchejman. Chayraygu Pedro kusikuspa kasarqa. Noqanchispis preparakuna tiyan predicanapaj kayhina runasman. Noqanchik suma misioneros kanachik tiyan. Bendiciones.